Yes, nongeye kuguha ikaze cyane mukunzi wa Rwanda Trends dukurikira umunsi ku munsi. Ndagira ngo ubanze witegereze aya mashusho, ni amashusho y'umumotari wafashwe na kamera ubwo yibaga imwe mu iduka, navuga ngo hamwe bacagingira amamoto. Nuko yaje. Reka dukurikire video ubundi tugaruke nyuma byinshi kuri iyi video tubirebe. Uko biri kose uyu mugabo yageze aha hantu yarazi neza ko nyiri hano hantu nta urimo. Komeza urebe uburyo arimo aragenda yitegereza akebaguza, yaparitse moto abizi neza, ariko ku makuru dufite nuko yagiye kwinjira hano hantu yaramaze guparika undi muntu yinjiye mu kindi gipangu byegeranye, ahubwo yaramaze kumenya amakuru ko uyu muntu yasohotse, ari nabyo we yaramaze gucunga. Urabona gucunga kwe ni uburyo kugira ngo atagetinga ikintu agiye gufata. N'amashusho y'imbere nkuko tugiye kuyareba uraza kubona ko yarazi neza iyi nzu, azi neza ko nta muntu urimo uramubona. Nangaha bigeze n'abamotari aragutwara akaba yakwiba. Umwe mu bamotari ni ukwitonda byo biteye ubwoba. Iyi akaba ari kamera ya mbere, kamera iri hanze niyo yamufashe gutya nyine. Urabona ava kuri moto yinjira mu nzu. Hano tugiye kureba mu nzu uko byari bimeze, ariko ikigaragara ndeko hari ku isaha y'isa 11 n'iminota 2, hari kuwa gatanu, urumva ni mu cyumweru gishize. Ahangaha yaramaze kubona ikintu agiye kwiba. Ku meza hateretse telefone n'akandi kantu kameze nk'agapapuro, urabona na fire extinguishers ziri aho ngaho. Kuri uruhande rero ibintu ubona by'ubururu ni ya ma etajeri bacagingamo amabatiri y'amamoto. Murayaza abantu muzi amamoto acagingwa. Rero yararimo arakibaguza abona ko nta muntu n'umwe uri kumureba. Sasa ubwo arimo aratambuka agiye gufata ikintu, agiye kwiba. Nkuko nawe ubibona yamaze gutagatinga icyo agiye gufata. Uramubona ari kumbuka nkaho umuntu nyiri ahantu yaba ari hafi yamwumva cyangwa se yaba ari nk'inyuma mu gikari. Abona ahise afata telefone, afashe telefone agiye kuyizimya. Urabona ahise akanda ku ruhande kakabuto ko ku ruhande ngo ayizimye. Abona aragerageza kuyizimya akebaguza. Akabantu bagira n'imbaraga nta nubwo babagira. Dore arakebaguje, arimo aragerageza kuyifunga. Birashoboka ko kuyifunga byamugoye kuko murabizi neza ko telefone iyo ifite password kuyifunga bijya bigorana. Kuba wayifunga bisaba kugira ngo ushyiremo password. Birashoboka ko ari cyo kintu cyamugoye. Dore ubu rero ibintu bisa naho byahindutse. No ku bamotari, utega umumotari ngo ngeze iwanjye mu rugo, yarangiza kwa kundi wenda ushaka kuba nta mafaranga wari ufite ku mufuka ugiye kuyazana mu nzu, agahita aterura icyo abonye aho hafi. Iyi ni ku yindi kamera ya kabiri yari iteganye n'umuryango. Ibi bintu bimaze gufata indi ntera. Navuga ngo mu abamotari bakomeje kugenda bagarukaho. Si bose ariko abo umwe agatukisha bose, kuko hari n'abantu basigaye batinya kuba yatega umumotari nijoro. Bisaba ko kwitonda bitewe n'uko ari umumotari ashaka gutwara yakunyuza ahantu ugasanga sometimes ashatse no kuba yakwambura ibintu. Ko nagiye numva ubuhamya bw'abantu babivuga, ariko si bose. Ariko nk'uyu nguyu ku makuru nagiye mbona nuko yaraparitse umuntu, kwa kundi udepoza umuntu kuhita ubona ahantu hatari umuntu nk'ahangaha abantu bafata amabatiri n'iki, ahise yinjira agiye gufata icyo asanzemo kuko abona nta muntu urimo. Iyi n'indi ango y'uburyo yagiye gufatamo telefone. Akebaguje abona nta muntu uri hafi, nta muntu uri hafi, agiye kwiba telefone.
urabona moto iri imbere, moto yiri kwaka, bigaragare ko nyine ni ibintu yakoze yapanze neza, kuko yari amaze kubona ko nta muntu uri hafi aha ngaha. Telefone kwa kundi yayifashe, n'ubundi iyi n'indi ango urimo urareba. Muri iki gihe ibintu, mana yanjye, abantu barahindutse, babaye babi, biteye n'ubwoba. Telefone niyo yonyine yatwaye, kuko ibindi ahangaha rwose ntekereza ko uyu mugabo, uyu kuba yabonwa biroroshye, ko polisi y'u Rwanda ndetse n'inzego zikorana nayo, uyu nguyu kumubona ni ibintu biba byoroshye, kuko buriya ikintu twe nk'abasivile, nk'abantu basanzwe, ushaka kubibona ko bate uyu muntu se bamukurebamo. Ariko niba hari ikintu nabonye izi nzego z'umutekano bakora neza, noneho ikintu kirimo bano bantu bakorera mu muhanda, biba byoroshye ko wamubona pe. Dore ngo wahise yigendera, telefone arayibitse, aragiye kurira moto. Undi ati hari abamotari akoresha igitutsi ntavuga, hari uwo baherutse kumpera inkoko yo guteka ngo ayinzanire, ahita avanaho telefone, ubanza na n'ubu itarasubira ku murongo. Hari abamotari bajya batumwa ku bintu runaka, ati nkurira akantu kuri supermarket ukangereza iwanjye mu rugo gutyo, cyangwa se ngashyirira abana, ugasanga ahise kijyana. Ntabwo bitandukanye n'uyu nguyu usanze telefone y'ibihumbi bingahe. Tekereza ko n'uwasiga telefone aho, bigaragara ko ari telefone, ntabwo ari telefone aho ngo irahenze, nubwo tutayibonye neza, ariko ntabwo bafata nka iPhone cyangwa se indi telefone ihenze iri hejuru $500 ngo itereka aho ngaho uyisige gutyo. Ariko se kari ibintu birarangira. Undi yagize ati yo disi, umukozi yafashwe n'agatotsi, none se nta muzamu ubaho? Agatotsi nako kabaho pe, ibaze bakwibye na boss agiye gusezerera kuko utashoboye, ubundi night shift zikorwa n'abantu babiri. Nibyo nari ndimo ndavuga, uyu muntu ni mu masaha y'igitondo saa 11 wizi kakabeho iki, abantu yaba ngo saa 11 agatotsi kabo bakaryoshye. Nayo biragaragara ko ari mu masaha ya mu gitondo, shift y'ijoro, umuntu waraye ari maso, agatotsi kamwibye gatoya, kumwiba ni ibintu biba byoroshye, kuko ahita agenda agasinzira nyine akabugacura ku buryo umuntu aza akamwumva. Niyo mpamvu wabonaga uriya mugabo yomboka kugira ngo bataza kumwumva mu masaha mu gitondo. Hari bamwe nakomeje kumva bavuga ngo ni mu bice bya Gikondo, abandi ni za Kabeza, ariko kugeza ubu ndetse n'abandi bavuga ati ni Kicukiro centre, ariko ntabwo tuzi neza ngo ahantu ni hehe. Ariko ikigaragara ni uko uyu muntu bamwibye mu masaha ya mu gitondo, kera saa 11 gutyo n'iminota 2, wumva saa 10 ni amasaha abantu baba bashyizweho n'agatotsi. Rero ikiriho, umuntu arimo arashakishwa, kuko ntabwo ibyaha nk'ibi ngibi, icyaha cy'ubujura n'icyaha none ntabwo ari ikintu abantu bareberera gutyo. Kuba yibye kandi bigize icyaha. Arimo arashakishwa rero, ku inzego z'umutekano ziri kumushakisha, ndetse ku muntu ufite amakuru yayatanga kugira ngo uyu mugabo ashakishwe. Ni video zirimo zirasirikira ku mbuga nkoranyambaga ahantu henshi, biri kugenda bigarukwaho, ariko natwe ntaho twagenda tutabiberetse, ko ushobora kuba nawe wabona iki kintu kikagira uburyo kigukeburamo, mu buryo bwo kuvuga ati kamwitonde ibi bintu ndabona, cyangwa se nta muntu mba mfiteho kwizera. Abamotari badutwara, undi muntu wese waba utugaragiye tutazi neza, tuba dufite kwitonda, nabo tuzi neza barahemuka. Ariko ibi ni imwe mu bintu biduha isomo ryo kuba twakitonda mu byo dukora byose, mu kazi ka buri munsi, abantu batukenderera n'iki, tudafite kuba twakwitonda. Rero nifuje kugira ngo ibi nabyo bimenye, hato ejo bundi utazahemukirwa, kandi hari ahantu bakabayikura amakuru.
ubona ko ibintu bikorwa. Mwarabibonye ku bakurikira imbuga nkoranyambaga zacu, hari video twagarutseho turimo turavuga n'umusaza habanje kwinjira umusore mu iduka ricuruza telefone, abaza amatelefone agera muri 3 yose baramumanurira ngo ayo matelefone yose ndayatwara. Arangije ayashyira amera nk'uyashyize mu gikapu, warunama igikapu kiri hasi, urumva uri kuri kontwari ugafata amatelefone ukamanuka uri imbere muri kontwari, ntabwo yabona kuri kushyira mu gikapu. Kumbe yamanutse, hari undi musaza ari winjiye afite agafuka, ahita bishyira muri ka gafuka ka wa musaza. Igikapu umusore ahita kizamura gifunga nkaho ashyizemo telefone, agihereza umukobwa wari urimo aho, ati mfasha kino gikapu ndaje ngiye kuzana amafaranga ku modoka. Umusaza we ayahise asohoka avuga ati ndabona icyo nashakaga ntakibonye, ahita yisohokera aragenda. Ubwo azisohokanye muri ka gakapu afite wa musaza. Urumva umusaza ahise asohoka mbere y'umusore. Umusore asize igikapu agihereje umukobwa, umukobwa agiteretse yari umukobwa azingo harimo telefone. Kumbi telefone umusaza arazisohokanye. Ni ibintu tuba dufite kuba twakwitondera cyane cyane ku bantu bahura n'abantu benshi, publike z'abantu nyine ntabwo tuba tuzi umuntu ari kugenzwa n'iki. Rero n'ibingibi biba bifite kuba byaduha isomo mu byo dukora byose. Ikagushimire cyane rero, turaza kubana nagira ngo updating kuri aka kantu nawe uyu munsi ufata ingamba. Nicyo cyiza cyo kugira kamera ku murimo business dukora ya buri munsi, kuko uba ubona buri kimwe cyose uko cyagiye kiba n'uburyo ushobora kugera ku nzego z'umutekano zigakurikirana. Turaza kubana mu bindi biganiro rero.